Malei fua mai e le tunu I whanunga le leo le nei tai au fau o le asolua. Asolona se fulu ma le whare nei o le masino iu lai lua afe lua se fulu ma le ono. E whatalo whatu I le nei tai au fau le suafa manu ma lo le tātou li o Jesu Kiriso. I le pa ia ma le mamalo le tunu o mawhai ia o na ma ua mai le tautua ma na unanga le nei a le 685 o radio. Ma le polo kalama o le 685 morning show o le nei fo I tai au. Malo le soifua manuia, malo le soifua lau le lei, malo fo lau, I lo tātou watunu ui le nei fo I tai au fou, ia ua mawhai fo I o na tātou toi au lia mai, o na o le anga le lei, ma le alofa tau muli muli o lo tātou watua, ia ua mawhai ai o na toi au mai alo tau soifua, ma le mātou wola vai vai le nei tai au fou. Ai vai mai upo le pese le kale sia me tutisi e pe o na whawhoi le tunu nei tai au, tātou te muli muli pea ia au Keriso. Pe ai le maunga, pe ifo I le lo, pe ui le vasa, ia pe ui toafa po fea lava. Tātou te o iai, ia tātou te mau pea I a aolo tātou atua, tātou te muli muli pea, I ona a aoanga le lei ma ona a awa lofa, e mawhai ai ona manuia mea uma tātou te whaia, ma tātou ui ai, I lea taimi, ma lea taimi o le aso. O whalo whāturu nei tai au, whātalo whāturu pa ia ma le mamalo Samoa, so stulimanu so stafa o le nei foi tunu o lo mau mai le tatu tautua ma se foi la to lo mai mo mai I lunga o penga te whailangi le nei tai au fou whatalo fatu ia mau whalo fatu ma lo le so I fumanuia ma lo le folau o a mai oe le nei tai hau a matanga o le nei tai au fou o a mai oe le nei foi aso lua la tau ia ia pe inga nao le atua tātou whaafitai whaatasi ma tātou whaamanu whaatasi I le ona le malosi malava ua mawhai o nā ulia le nei tai au fou. Uso e mai nei le tai au tofi le mūru tātou watunu, le awha ua tele I na usu le tō tele, ia I tiu te mawhaiva ma ngā luenga o le so. Tō a fi le mū foi le tai au la tō wia, mo le mawina le aso le nafi, whaisi susulo le la, ia ai la ngona lava le mālua le savili, le foi ia I lava vaengo le tunu o lo iei pere savili le tua o loa. Suinga lava le tau o le tātou te mo le mawina, ia I le nei foi masino iu lai la tau ia au whanga solo ai kono wherenisi mausu ngā whono a nisi o kale sia I te tono le tātou watunu. Ei manatu maualunga ia o lo whapena o le tātou tau whai tutusa I le manuia ma le file mu o le tua le nei tai au fou. Ae o porkalame whanga solo I lunga le tautua manunanga a le ono valulima le tai au le nei. O le a mai moa mai whafonga I tātou talafou le tau le fitu I le tai au le so. O le awhara fitu ma warwha ilo inga ma le whale o lo whaatoanga, toi tu inatu leo tātou talafou li tāo le valu. O le mai au talafou li tāo le valu li tai au le so. O le mai moai mai whaafufonga, I le tātou whaatanoanga masui o le tātou Universite o le Pasifika I Alafua Campus, ia I le te o le valu pea mai a talafou I le tai au. Nei, whaasolo tua I le awhara valu whaamanu ianga o aso I fua ma sa whanau tāle iwa, tau walunga ma whaamaina le porokalame o le 685 morning show e pe ona iai tai au tai tasi. Ai maa lor folau, maa lor I le soifo manuia ni nei tai au, maa lor fwere wha maa lor si ni a ngā ruenga, ia matiu te wha ngā solo o maa taui nei Samoa. Ia e pe e tele a whato a malanga ane le to tele le tau le lima. Se I vanga nāna I au whai pisi nisi, ia mala au whai sefi ke pua ama le panikeke le tai au. E usu mea lātou pe tāle whaua, tala la waunanga po le afa foi o le wha, ia ma wha solo mai le tūlai lima le tai au, wa matau na tala waunanga o whale o loa, ia ma pisinisi o le panikeke, ma le pukofe vevela o le tai au, ma le keke pua, ia au te iloa nei tātou a inga o lo mai mo mai atunu o mai ni usile maustaria, o le tōtele usu le vave au, tā o le tolu, tā o le wha, ia ai o le fuina maua le tōtele la tō e vala au mai le polkalame le asaranafi, o matua malulu ani usila la tau ia. O matua malulu o tau i Aotearoa. Ia. E whapena so I fuanga. Io e tātou te tau whai usu le tae ao. Sa ilinga manuia mo nei o tātou a inga. Io e awa a tātou le usu foi. Ia wale mawhai ona maua le se leni e whaatino ai ngā luenga. Ia ma whaatino mana onga te tono a inga la tau ia. Le melea whamaro atu. Whaatalo fatu. Ia mau whalo fatu le tātou pokalame. Mo le pa ia ma le mamalo le tātou waturu. La tātou se atu e tō muar po kalame le tātou talo le tau. Winga manga le tau.
o le ai mo lo tatou watunu i le so ma nei fo i tae ao. O le talo le tau mo Samoa na whaamawina le official le vai tau le afo le 5. Tae ao le nei o le aso lua, aso se fulu ma le whare nei o le masino iu lai lua afe lua se fulu ono. O wingo le tau, o au savi le feo lolo ma losi le tua o loa o saute i sasae. O loa afia i pia Samoa mai au mai ao ma nei timu e au fiai, e a fiai le atunu i nisi o teimi. E leo iai se fautuanga po ni la patainga o whaamalusia mo lau whanua uma o Samoa. E leo iai ni fautuanga po ni la patainga o lo whaamalusia mo lau whanua uma o Samoa. O le talo le tau mo le tunu i le so i le ngata i tumua nei va pe foi le puleono i le moteli sa la fai e ufitia se vaenga o le langi e ao ma timu pupu e ono iai i nisi o vaenga. O le ufitia se vaenga o le langi e ao ma nai timu pupu o le ai i nisi o vaenga. O le vaenga i ono tu atu i le so o le amatele ina langi le lei le tau. O le aso ata e ao le iai timu pupu ma savili ono whatau tau i nisi o teimi o le vaenga i le aso fai ungo le vai aso o le a iai nei timu pupu i lau whanua o lo tātou watunu. Tātou tala nā le tau, tu ina mai mani pitia mai le ofisa le vai tau, o fua i eita penanga ma sauni uninga o le tātou watunu, i a awai fualava i winga maanga o le tau e pei o nei ai. So le ese whainga le savili ngir kua o loa so. E alu sau se video kua o loa, ia sau ia koe mo watu. Yo, au nisi au nu mafi o angari o lai ai taia lava sa video tua o loa. Umi na taia tātou sa video tua o loa. Au le mefo ila ua tupu. Ile sa video tua o loa. Ia ua vave na pie ma veve ile palapala tulou. Mo le au ngā lulu e whaato anga. Pe ua vave na ona ma veve i fo ile le palapala mo le au ngā lulu e whaato anga mati na i nu mafi o anga. Ia, te loe le si vaenga le o anga inga lue le whaato anga. Ia o mātou ia lau whai maumanga. Ia ua whiu e kui le oso. Le au ngua ma le oso ua mea fo i le ai kau le alu i lalo le oso sori. Ia ua makua ma veve le palapala ona o le malosi o le angi le savidi. Ia, pe o nai swinga nao le tau le ilu tātou atunu le tei matu tala noa na whima le si ma nei ta maa. Ala au fai whaato anga. Ea i nei ile a fio anga o whale asi u fai me latou tala. Fai me latou mau mai. E whapea male tau na a fia i sa moa ile a wha ofa. Tasi le a feiva se lau iwa sfu. Fai me le maua nei toi ina na matou tala noa na fai mai soli. E whapea male tau na taia i tātou e matangi pole a wha ofa. Nga malore kua o loa, pe vā e na ia so se lua, pe tolu palasi lori timu. Saua iati munga, so o mai e ia male matangi male a wha. Ia, ele o mātou ni va ai tau. Au mātou tala no swing o le tau, whaisi umi o na, te ia mātou sa video tua o loa, le malu ulu i o sa video kua o loa so. Ia e whaatupu mai risi teimi me whaatupu au ngatā. E whaatutu ngatā e whaise whia. Ia, e pei o le o tātou tala noa. Ia ono o waainga tangata Samoa. Ia wai mangkua e si aka kou mai isi atunu umoro na rola. O isi atunu e tele a ina whaamoe mo le talo le tau. Au tātou watunu, soli, ia, e se fo inei to inga atunu, e pei e fua le tala le tau le wa ai atu i meo le nātua. E pei o i aso, e pei e upu fo i lele e whaapea, ua soli aka le aso. No winga ua tāsi fulurua. Ia, e o fo i le whaitaunga o le palolo. Apea aki kele ki munga pāpā whai keli, ia, ua maukingoa le kele o le palolo. E pei tai, fai tau whape nānei o tātou tangata. Ia i le fai tau wina o le tala le tau i lea teimi ma lea teimi. E pei fo i lala vai aso len se i vai atu nei. E pei amatu atu ti munga i lea stofi fai mai tala listo ina. Ia ua pēle tai. E koe kimu fo i pe asua le kai. E se fo i fai kaunga o le kala le kaua ngai koe i. E whape nā fo i le fai tau anisi. I le nei vai tau. I le swinga le i le tau.
Omi na taia di savili o tua o loa, ia malosi ma maluru savili leisi taimi, ia o leisi aso kwale ia isi savili. Ia, walu kwa o loa, ia koe vai leisi aso, saru kwa o loa leisi aso, sau malosi fo. Ia, ia e pai meile o kalanga i koe ingo mai i whaapea umare kaunga, sa tia i tātou le a wha. O ofa le a feiva se lau iwa se fuku. Ia peila le ua tau whai langa nei whai whatoanga. Pai mele la tau mau, e sili al tuto i lalo, o le talo. Au a sau le matangi a wha, le a whau wha se e atu, ia i le whai taunga, ale to tele. Ia me se whai lau whai whatoanga ma la tau whai tau. Pai mele la tau whai tau, o le matai ai pito sili na sefe, i teimi o matangi ma a wha, o le talo. Awa fo e alu i lalo lo na i o, ele alu i lunga. A o wale u tātou whaasolo atu ia te tema, o ke topa, ia ruato i leo lei vai tau timunga, ia ma vai tau e whai tau ina aimo me o matangi ma wha. E meilo la tau whai tau, o ape whea, e angi ni matangi, o le ale me o iei le wholaunga. Ia, ala ua iai nei mea ai tulou. A me se lava le tau mafa o le talo. I o le talo ma le ufi e. Nei tau mafa ia e maua i lalo le pala pala. Ia aani la le matangi. I to ulu uma au whai ma tulou. Ia maisi tau mafa. Ia alai se whare tau mafa le alu i lalo. O le whai tau na le au whai whaato anga la tau ia. Ia o nore nei teimi o le ua mautūro ofisa le wa ai tau. Ia mai lo ai swing o le tau. Ia e pei ona moli mawina ma whaita wina i tai au tai tasi. Toi sfurtasi minute le tōna tā leo le fitu. Patalo vatu se uso ia tōvia tofa. Tōvia tofa, ia leo au mai le talo tau mai au kilani New Zealand. Good morning, tau o mātou i New Zealand i le so. Au oa mai tōlu a vasaloi timu malulu. E valu tike rile mawalalo le temperature. Ai se furu tōlu tike rile na mawalunga. Au le malulu wa wha mawina sole. Ua ongu, ia langa le vai asa le se vatu nei. Nana wha mawina tike rile na malulu a New Zealand. E tōlu tike rile. Ai leo whama wina e le nitai ha ue onu tike rilo na mawalalo. Ono le malulu telo savili e o atu losu fitu kilomita i le tūlano na sawa sawa. O le vainga i leisi fase furuvalu i tūla e le ai lava se ese nga tele ma le tau o le aso o le nei. O le poti na o le talo le tau mai au kilani New Zealand. Tāpena ina le sunga ia tovi o tofa na nitai ha fau. Ia, whatalo fatu se usa ia tupai. Ia, manuia tele le nitai ao tai atu, mai swai ngā luenga matiu te whanga solo manuia tele le aso. O nila mane ai lau, good morning. Ngai suni tu ilangi, good morning, alofa atu rani tai au, ape foi pepe tu puola, good morning, ta alofa lava. Tapa au mausa fia, good morning. Ma alole on sai ma alo foi ngā lulue, Laila vaa, good morning. O va lele mati, good morning, mai o Tara South Auckland, manuia tele rani tai au. Chat, Estet, Iset, good morning. Pati Augustino, good morning. Pele matango fie taito, good morning. Lafu polasa itu, good morning. Nanita yao. Tala le fale per Ellen, talo falava, va pefo va talo fatu. Ya toiva kesa, good morning. Olo mai mo mai lungo le tato por kalame. Fia ma mea, good morning. Team over atito, good morning. Rimani Samoa, good morning. La Moana Fausa Limu, good morning. Se wia Maseya, good morning. Perin Fasavalu Neng Lem, Talo Falava, Augusto Fepuleai, good morning, Renita Ao, Lotu, Manu Lotu, Lo Mai Mo Mai, Aukilani New Zealand, Se Manutafa, Lepo o Vite, good morning, Talo Falava, Latatuli Masi, Kirisi Masi Le Malu, good morning, Talo Fava Pefoi, Peia Le Fono Taiao Manuia, o Lo Mai Mo Mai, Renita Ao, Fo Malo Sai Fo Manuia, Ya, Malo Fo Don Sai, Le Fatalo Fatasi, Molo tātou a inga mapaanga whaafonga. Samoa leota i lai good morning. Tā lofa lava ea ele nei tai a fau. Sei share ane le tātou porkalame. I lungo le tātou Facebook page. O omi ane le share mai like i le tātou show o le nei tai ao. Sani fata, tai ao manuia sani. Manuia ngā luenga ea o le nei fo i tai ao fau. Whanga solo fortanga le kalesia me tutisi konfernisi. Le o mai a fonutanga nisi o kalesia e pe ona whanga solo ma lava yaso. Le kalesia worship center na mai a lato fonutanga i le aso sa. Le foi whanga solo i a
le fonutanga le kalesia o le Voice of Christ, ia po le VOC, ia ina inu le dei foi vai aso, ia ai pe o le kalesia me tisi le e, papena foi ona whaanga solo le la tau fonutanga. Ia mamalanga mai ai ia nei tangata lo tātou waturu wai e ese le tā ua mea ne o fonutanga e kalesia li. Ai mai se nei tātou businesi au nanga i Samoa nei, o le usuia o fonutanga e kalesia. E mauti noa, e toa tele i lātou e malanga mai atunu ma mau i Samoa nei. E a whaatau ane le tau popo, whaatau ane le tau talo, whaatau ane le kukama marakamako. E a whewai i le tāwale rento, manuia tuai au nanga rento. E a o whale tari malo, o whale aina. Tele i o pisinisi e manuia. Pe a o ina usuia fonutanga e kalesia au ai malanga mai o nei o tātou tangata. Sa mai le tamau a inga. Ia ina ia tātou pisinisi mana i company. O le whanga solo ai o le fonutanga le kalesia me tutisi le nei tausanga. O le vai aso na se ima vai atu nei la sutona. Sa whatau tai ai ia le whauunga whapitoa mo morkolisi whawhaifi au i piula. Mai to se furutasi au au mai ar tausanga whaale au aunga i tono piula. O lisi whawhaifi au ale kalesia. Ia sa maua whailonga ti pilomo le mata upu sili. Maua fo ili tusi pasi al mata upu sili mo li au au. O le vasega whaavae po le tausanga mua. Ai whailonga ti piloma ma o onga tau ile tausanga lua ma le tausanga tolu. O le lipoti al kolisi whawhaifi au na whailo ai le whaifi au pule le fiunga ia polo fesa mo sese ma ilo. O le vasega whaavae fou. O le ae i le mai ai o le konferenisi le tausanga le nei. Ua mai au na whaatinoina la tau tau tinonga ma ua talia uma i la tau e to se fulu ma le lima. Sa manuia i suenga ulu fale ar kolisi whaafaife au. E to tasi le sunga i le awa o sa whaasala ua toe talia ai le ulu fale mo le whaua wina o le tau mawhainga i tutonu o le kolisi whaafaife au i piula. O le whauunga fo i le sto nai na tau au ai whailonga mo whaafengainga i to lua ua maua whailonga le Bachelor of Divinity. So lua whaifi au whaamawina le tau mawhai longa le Bachelor of Divinity with Honours. Ma le isi to lua whaifi au ua maua le whailonga tau o loa isu usuenga le mata upu sili o le Master of Theology. O le kapiteni po le sili au le tax o le senga whaau le tausanga lua felus furulima lua felus furuono. O le sunga le li au ia no usa Joseph no usa mai le matanga luenga o Salt Lake i Hawaii ia o ia lea ua sili au i le vasenga whaau mai le kolisi whaafaifi au i piula. O le whanga solo le fontanga le kolisi whaafaifi au i piula maia. Ia, ona so atu ai fo ile o le tusito finga. Ia, ai au na le atua masunga i whaafengainga. Awa e pe o le masani o le kolisi whaafaifi au sari ale e kalesia me tutisi. E lasi la vala na fonutanga. Ile la wino le tusito finga. O le lauina la tu sito finga. O ile i lo ai au na le atu o le masi i atu i leisi ngā luenga ngā lue ai. E malanga atu isi Samoa nei New Zealand, Australia, ma isi vaenga o kelope. O lo i aile au nanga le kalesia. Au nisi fo. Ia, o toi fo i mai. Io, e wha moe lava. I le lauina le tu sito finga le kalesia me tutisi. O le tau walunga i aile fo no tanga. Ale kalesia ile nei foi tau sanga la tau ia. Yo, fa malo atu foi au na le tu o teiloa. O le isi vaenga pitosili ona maualunga i ai fo tanga e kalesia. O sunga i whawhenga ua malo lo manu malo. Ua whapenao na sili ofele whatau tainga. E ala le ngā luenga le tua. Ia au nisi foi, ia o le ua whapenao na whaawina ma avea ma whaifi au tau sino. Yo, ia pe o vaenga nai turi mata i e whonutanga e kalesia teitasi. O nisi au na le atua, ua malo lo manu malo, ua whapenao na whaama e ina, ma le manuia tau mawhainga, ia ma le tūlanga i peo na iele ngā luenga le atua. A o nisi fo, ia o le alu watu i lungo le fio. Le anga i lungo le ngā luenga i whaatino ngā luenga le atua, ia ma le vala aua le atua le soifua ma le ola. Yo, e mai ala le konfernisi. Ia ona tauni leo nisi e kalesi. Tauni nisi e kalesi le metisi. E whaatali ala tau whaifi au fau.
ia ai whaamawai ma sunga i whaawhenga o leo le asi itia isi nu uma isi afi oanga. Ia, whaamalo atu la usufono. Ele ngata i le kalesia me tisi whapefoi, ia le kalesia vi o si la tauia. Whaamalo atu, ia ma au folo fatu por kalame mo o tau le neitai au. Whatinunga o le au nanga mo le atua malona whirangalo. Ele ai a se afu e pa ufuari. Le afu e te pa male vaenga i te fo ia mo le atua malona whirangalo male ngalu e ngale atua. Ia, i tau ia ai tātou. E tō whare tala Yesu, vai mai Yesu, e o ai se ipu vai. E o ai se ipu vai e asu. E le maha umaua le nā malos. E le maha umaua foi ia le tauti ngā e asu ai le ipu vai. E whape nā o na sila fofonga o le tua i mea tātou te whaia. O le tātou atu nuu ari. Atu nuu neo tātou Samoa. O se atu nuu e tausi whaiwhi apu. Ma o se atu nuu foi e whaame melo ai le tala le lei ma le awhionga le atu. Tātou moli mawina ali. O aso i au tala i titi. A o ina fuele umu foi lele la sa. E a watu sa whapea e tolu whaiwhi au. Whatasi ei ma le sa o le a inga. Usala e wha a ia mo meo ato fu e umu ia wa umana langa. Na watu leo le ato fu e umu lea. O atu i tawhatafa o nei tau le lea po tamiti e fu e le umu. E ora le teime fu e le umu le whaifea. E fu e sa o mai ale o ngata tonu le umu tulo. Te leo hoi nai te mori mau mai. E ora le teime fu e le sua vai le whaifea au. E a watu le ato le fu e le umu le whaifea au. A wae o voi ngei mea ri o le. O le lalanga o le ako e avele umo le whaifea au tulo. E whaasana na whini whaala poto le ato. Le ala wake i mai i ko vi o tofa ma. E amala wali i le mea le o whai akua i wae. Usa a lalanga le ato e avele sua vai le whaifea au. E lalanga whaala umi fo ile e whini whaala umi le. Le lalanga ino le ato. Ia. Alewa ainga lan tātou moli mawina i nāso. E a watu ale ato i au tafore umu. O mele lei umala lei tutono le suavai. Mai le o ngā tutono le suavai lea e tāo ai mele lei. O ina e fu e mai le suavai ane veifia. Fu e sa o mai e tutono le o le suavai. Pe tolu afa a whenga pe wha e fu e mai e ina. Ia arua ala suinga le we nei teimi. Ia wa ye swing wa kufa mea wa uma kufa kwa man kwa fesia e kufa le povio le maniu wa uma ga kipi e celeste ko le povi ma ve ese uma me lo lolo me ma ga yo le povi mai moi o le ngalo se me ave de fesia ia por swinga foi le wa ere nei vai tau le tunu ke longa ke moli mau foi o ia io e o mga fu e mai mea ia fu ele ole fu e mea ai le ainga ma fu e aku le apasaka le apaumu yo ma fai le mea kausami ma ia fa kwa manku le umo le veise au ia kwa kamo aku le si mare trei ia o ngai mea o lau ko koe fa kwa fu e mare fai fe au ioi ia e pe o iaso e fu e mai e ko ngor suavai se luak wale aku ko le soa vai ka kale fuele umu por ka ngale popo ale ulu por le kamu por ka ku ko le aku wa ko i male luau pa wale me fa tali ai se va ai to ina ia luak ko le mer ko inga ku wale lo ku se ilonga vai ko inga ia oi usale ape ai ngale ulu male miki ai ave apa pisu po male faifia o le mea na tato wola mai ai ma tātou moli mawina i tātou atunu i nā vai tau manao na pō. Pe kasi ale i o le fia ai a uma e ave a male fai fia. Leo tātou manui ai. Tasi le minute leo te e le fitu. Si mei le whaafonga le atunu, tātou tala fau o le tae au.
Nai musika le tae au pe foi tātou whaasara launga whapesilisi na ua losuru minute o te nei le tu lai fitu tā lia le toi tau nu mai o le whale o loa whaatoanga ia mo whaalau iloa masani tae au aso loa taitasi. Whatala whatia o ti lia tu funga good morning from Melbourne, Australia ta lofa lava good morning. Lene i o sia good morning ta lofa lava ia mo le nei foi tae au fōwha whataide mafuta mai. I lungo le tātou po kalame pe o na tātou iai fo i ni tai ao te lole o tele nausu to tele na o tātou tangata mo tiu te foi mo faiva mga luenga o nei foi tai ao le foi e whawa upea le tuwanga wa onga nei whanau le vai aso whai ure nei o tuwanga wa onga to tele ia ona to ia eile wa onga mole vai aso fo se vanga nani se o wa onga foi o le foi e whanga solo lava ia le tūlanga pe o na iai ia le tuwanga ia mole vai aso fo la to ia ai foi inisio a onga makolisi o le alava ia ia ile la foi vai aso se vai atu o mai lava ile nei vai aso la to ia tautua nana I whanau wa ile lei nei tamaiti au tape nei mole to ia e matu am tali o a onga mole tausanga fo a o tele na usu to tele tiu te mafaiva nga luenga o le nei foi tai o le aso lua la to ia fa malolo sai malolo usu malo foi le fa malolo si ole tamilusanga ole Nations World Cup, World Rugby Nations World Cup. Sorry, ole World Rugby Nations Cup. Ole sa onga na tamilusanga World Rugby Nations Cup. Le tau vai tato o le manu Samoa. Ia I le taimini nei ole faiunga I o talonga sa ia I le tamilusanga le nai faiunga le vai ason se vai atu nei. O le talonga mo mua sa talo ai Ukraine ma Romania e tai tolu sfulu ono ai. So lo ilo le talonga le manu Samoa ma Tiotia ma lolo le manu Samoa ia Tiotia I ai e tolu sfulu tolu I le se fulu ma le lua. So le talonga tonga ma Spain manu ma lo Spain fasi fa mo avo e Spain tonga tolu sfulu lua le se fulu iwa. Manu ma lo Chile I ai e tolu sfulu walu Hong Kong China e se fulu ma le fitu. Manu malo Amerika ia tolu sfurutasi ia Zimbabwe se furulima. Kanata malolo kanata ia Portugal ia tolu sfuruvalu ile se fulu malefa. Ole fatulangana la i o talonga mo le vaiaso nei. O le vaiaso nei o la afeilo ia iro ia Samoa ma Romania. Tatou au le manu Samoa o le afeilo ia ma le au Romania le vaiaso nei. UK ma Hong Kong China leisi na talonga I se soai. O Chile ma Tiotia o awia le tūlanga mo mua le teimina nei le tamusanga nei Chile ma Tiotia leisi na talonga. O Tonga ma Portugal, Amerika ma Spain a o Kanata ma Zimbabwe. Talonga na mo le vaiaso nei. O le whaatulanga ina le ia le teimina nei ia le teimina nei le tamusanga nei o le isi pulu o le Team 1. O le whaingo o le Team 1. O le Team 1 le tūlanga mua Chile. Se fulu ala tau ai. So atoi Amerika iwa. So atoi leo Samoa e 5 la tau ai. O Tonga e 5. Uruguay e 5. Makanata e tolu. O le easy team, po le Team 2. O le tūlanga mua ai totia iwa la tau ai. So ai Spain e 5 ala tau ai. So Portugal e 5 ala tau ai. So ai leo Romania. E whaa lātou ai, o Zimbabwe e tasi I ale lātou ai, ma Hong Kong China e le I maua so lātou ai, lono winga. Ia, e fōlinga mai o Tiotia ma Spain lea e numero tasi, numero lua to le Team 2, o le Team 1 le il tātou au le manu Samoa, o le numero tasi ei Chile ma Amerika. So, usa le anga whaia inga konga ia Spain vai aso se vai atu nei, ai kako whaia inga ia Tiotia. Kako kua makwhauka la ia ile, tūlanga le ia sawa le tūlanga le tālonga ia tunu une ia. O le sia tunu ule te atatua ia le tunu ule o Portugal. Le tunu ule o Portugal ia pe inga le sokale sa uile li vo ile Ronaldo. Ia le fu ka sorry le fu sa luma le tunu ule o Portugal le tālonga le lakapi. Ia Tatou talia ia talonga le I whai ungol nei vai aso. Ia po fea le a ngai ai ia tatou awal manu Samoa. Ia I le talonga le a fea ngai ai tatou ma tatou ma Romania.
Ta longa ma Romania le la fa tau taia. Ile fai ungo nei va so tau sia ia tau fai ngat tata o manu Samoa. Usa o le ku koru ka ko ile le pulu le team 1 o Chile, America ta tau lo. Sorry. Usa le o ka ko pa u mai lalo ile le vole pi ko ilalo. Ya ile fu ile ku mama inga ka ko e au. Ele ku mama inga foi ka ko e au e pi ko ilalo li o ka longo la ka pi o e pi o au ngi sa su e ka ko malo ya soia. O Georgia, o Japani, o Italia, yo au na le ai saka ko aku ya soia mavad ya almele wa ye ya wale ya se au wali o ko e fai ngo fi eri ele ko fai ya le ve ya o ya tonga le na fai ina ya Spain yo ya Spain o le foi e number 1 mai foi Spain la to we la out to fit ole ele ko e ku mama inga au ngi so le ya la kapi ale pe wala ku kusang ya le o ange atu no nei la kapi ia fatasi ai male talongo le sokala tau ia ole asa na fisa tu mai ai se pepa o famatalanga mai le matanga luenga o leo fale pui ma leo la tu a fota ina fai ga pa anga va la lata le matanga luenga o leo Samoa ma New Zealand fafta ye le matanga luenga o leo fale pui ma leo la tu fota ina le pulkala me tu fatasi fai ga pa anga ale malo ale ofisa o leo ale malo New Zealand matanga luenga o leo fale pui ma leo le toi fota ina mo le fati no ino por kalame ilo na manu lauti o le fa malu sia unanga fa leo mo le tauta ina mo le tauta ina o Samoa ma le tunu o nei por kalame o tu ina mai ai ni leo si to lima ale malo New Zealand ngā lue fatasi ma le tatou matanga luenga i Samoa nei o le tatou mata faioi o le fau ia ti ngā luenga fatino mo le saunga le mua tangata lautele. O le vaenga o fau mai le ofisa o leo i New Zealand. O le asa saa mai lo lato to mai whapitoi vaenga SS o le mata ngā luenga. I le fautua ina o le whatino ina o suenga whaasoli tū la fono. Whatino ina o awa onga wha leo ma so se vaenga o lo mo mi ai lo lato to mai. I le whatino ina o ngā luenga wha leo i Samonei. O le whainga paanga ofisa leo le malo e lua Australia ma New Zealand. Wa tangi ai le tutu whatasi mo le anga i pe iluma o au nanga fa leo ina ia mauti no le saunga le mo le mamalo le tunu o ne ia vanoa ele au maua a walawa le fatu mo wino le fatu to ina o la unanga te tonu o lo tātou watu no ula to wia ta ua telele alu nga fai paanga le ngata i leo i Samonei ia me se foi leo ia tunu mamau ele ngata o le titi o le tomai ia le mauti no le sa mai foi o le tomai o nai leo i New Zealand Australia ia mo nai o tātou tangata lo ngā lue pēr mtanga luenga o leo le alava o mai le soe ele i mau alava le mtanga luenga o leo ia fo ine i le alu toto le ana wha apea na la foa i le vai ia ali di le vai le ana la foa i si alu toto so o le fo uto i sau i luma le mele ia tātou so awa le ana i le vai taimi fo i le tātou watunu so le pe o le so le fa ma il mele le mau ato na i alu toto po na i pepe na ona fare na wama ti ai tu lo la vale tu lo wale mai mo mai male fa fo mai o le tātou watunu so mata utia i o le fo i fa ma in tu la i mai tātou watunu na taimi yo te leo nei pepe na la foa i tangata e sa o leo le tala tolonga tau wana nafi o le ale me fia fai pepe ai le sorry ai le foi mai tauina le foi la ko e sau luma le mea lea e foi la to yanga i mai luma ia fainga nei so ai tatou tilo nei foi le isi tu ma le whaafonga foi ele tono o le tele i o nei tangata foi si o tatou tunu o lo fia mauale o lo tau ale atua ia o le pe la foa i le isi vaenga lea tau si ia ai so ni atu ia ni se malo le tono mtanga luenga o leo ia se tau sa i lia po ia na ina le pepe e fie fai le pepe ai muso e kausi le pepe tau si au ni to e sau le fainga awanga e fa ma i ho ia tata watu no ul mele o le tele o nei tamaiti na la foa i la pisi tu low lava
mai mo fo ima le whaafonga mai le tunu. Ma o te tau fo ina tilo ia mtanga luenga leo ma le tūla fono. O ani whaasalanga e, whai ona au, tu ina atu I tangata la tau te whaatino ina vaenga nei. Ina ia tau fia ai le tūla I mai o nei whaafita au li te tono le tātou watunu. O le tātou te talo ia saunga le mū pea ia lo tātou watunu I nei vaenga. Talo ia saunga le mū pea Samoa. I le tūla I mai o whaafita au li nei malu I tau nei te tono le tātou watunu. O lau whaafitai le whai ungo le vai aso le ana se ima vai atu nei. O le ai o ni whaafait mani whaalawe lave mani whaafita au li tūla I mai lava yaso. Ia wai pe o le o tātou mori mauina le tātou watunu uari. E pe e olo le weekend. E umma le weekend ai kako whakarikari. O afo ingi mea ngā kupuru ngei weekend. O afo ingi mea la kupuru weekend ngei. E pe e whape nā le mea le o tātou iai. O le alu al weekend, kako vai po le hale mea la kupu. La vevea tā vale, ma li liu tangata. Alu atu le tangata whana le mōri. Sorry. Ia e whaftai le atu e pe o le ana pe ina saunga le mūle whai ungo le lava ia sona se iba vai atu nei. Ia mai e whaftai au no le malu pui pui a fo o le tātou tu so le tanga luenga o leo leo. E tele ana matana noa matoro tau e tai au le mana ia i o ngā luenga le tanga luenga o leo leo le sa whaatino. Ia I leisi vai tau e sa vali ma vili anga lata o wila anga I tai murinu. Pa solo mai ai vili mai leo wila le tanga luenga o leo leo anga I tai mata autu. Ta milo ai nai tai mata autu fa solo mai I to tono manga ala le tala fa tai o pia. E ma ole mana ia. Ina ia tau fia ai ia le tula I mai o fa fita auli e pe o le se ino po le au se I ato o le au kalepe ka avale. Ngā oia ta avale ma mea tō tino tangata. O so fa ia nei tangata ta whao mai mō mai fafo. E pe o le mana ia le nā ole. O le a foi nei ole. O le whaatinunga o le mtanga luenga ngā leo sa whaatino le isi foi vaitau. E malua ni o le fiafi uma mata ma navanga luenga ia. A makang vidi kai wila mtanga luenga o leo. Sa vali atu isi. Ia whaasolo mai, alu I tai o I mata autu, ta amilo mai. Anga I tono le tala whaatai o pia, o manga ala le tala whaatai o pia. Ina ia whaiti ai le tūla I mai. O whaafita auli e tupu mai le whai ungo le vai aso. Al whaafitai nao tātou loto I le atu o le lava yaso. Uma la weekend, e leo iai ani whaalawe lawe ni tupu, e I tutono si o tātou watuno. Patalofa atu ia nofo I malolo I palepua, talofa good morning malolo usu. Ia, ta whea mali whaau ia lo sio good morning. Patalofa atu le rita au fau, neven, talofa lava le usea neven, ma ani, malolo soi fo manuia le rita au fau, olo mai mo mai. Anga pou whamala e ulu good morning. Asora, sole manuia na yaso, asora, si manu, ya, manuia tele le rita au. Julia Cruz, good morning from Melbourne, Australia. Otilia tufunga, talofa lava wa perfoi lene iosia. Good morning. La tātou se atu I nei whaasalaunga whaapisinisi. Ia, te loa leo toi taunu mai I ale whalolo o whaatoanga. Ia mō lātou whaalau I loa nei tai au. O nei whaasalaunga whaapisinisi o nei tai au ina ua toi los furtolo minute le tōna tā leo le. Banu, ai o leo mato wheloi nei o sunga Craig, me so sunga Ryan o le whalolo mo whaatoanga. Good morning Craig, good morning nei tai au fō, me so tātou au nanga masani tai au solua, ma loto I fō manuia. Ia, tai au manuia, langi matafi. Ke wa ai au peke maki ke ini kai au a. Nei ai, anga lua leo mai aso no ke le maki ke isi. Ngai lo e tau tai mata pala pala. Ese anga ngori ke i renga lua leo. Ia, e whaatalo whaatu tup mai e se tātou atunu upa anga whanongolongo le tātou Port Kalame te au sulu te tasi le ngate lea ia o tātou pa anga whaatau. Le ngate tātou pa anga walk-in au tātou pa anga whaatau online. E whaatalo whaatu mau wholo whaatu ia tātou Port Kalame. Le Good Morning Show, ia whainga pa anga 685 Radio, Mali Samoa Agriculture Store Company Limited. I sona whaopoponga, ini mea matango fiolo tutupu tono le whalolo o lomo whatoanga. A whaisa misi se vaenga lau whafunga anga le vea soma vai. Tuli taura le Port Kalame rea, male anga iluma. E le o koe misi leo mai Ryan McGreek. E le tulenga ia ma vaenga uma whaolo umana mea se tatu atu nuu ia le
tulanga i le upu lava lea le whapitoa, whalau i loa au se pau. I le whapeo tani au se seo. Seo. Mga yellow sei. I se kupi. Yellow sei. Pese sei. Sama ita yellow sei. Pese sei rarotonga. Rarotonga ka mano. Pese Rarotonga. Leila pa yellow sei. Pese sei tu vanu. Ye pipea. Ole nā whātaro wātu, good morning Samoa. Awane misi. Matua whaafu screen na ia tata por kalami ni tula tayo. Ia ai tuli tau mai vaenga ole a ma au tala. Ia au se savalinga fo ina ale auso mai le atu fale ate ni tula tayo. Good morning Samoa. Tala whātu Ryan. Mau se fo manuia. Wa mai ni tayo. Ia matalo whātu sua wha mani malo Yesu Kiriso. Ia sa tātou moe le pō ana pō. Ia pe tātou un tangata wale ni wha moe. Ia ai whaafitai ni tayo tātou tapau si le lang. Ia leo toi Pang mai ala sunga nua ia fa pe fo ima woni ia le fa fo i inga le tua fa tala fa sa mola tunu pele good morning tai manuia morning ole va ya se va tu nei great na sa vale vale mai Ryan male pa ole tau tatu mai la va se va tu nei ya le va ko mai ki deng bong ai wadi si tatu fa la wilo nei taimi ese me vai la au lo sunga koi o te loe e lua ni mai ngam tau tiolo tuputun faloloe na la tot jasi sale longa mai lua i poneng o le tatou lua sut paseni e se taimi au tala lu swa tau ia vaenga ni ia o le tatou lua se furu paseni mo tatou afimori to sia me tatou afimori ia ma tatou mo va pa la vule pe ala ki e ka vale ke honeymoon ma tulanga pin ia o tapena nga uma tatou mo va ni e pe ala ke ka penga lo tavale afi ele pe mo va sui fa ka sipeng singi ma so uma tulanga pina o nei va nga uma ia o se taimi no ole ia pe pa i fo ia le faso i tulanga lo we ia tatou va nga ne wata pena ye company ia wa o ma o tanta fa fa tau mole nga i luma o lo watina ia ole matango fi fo ma mana yo ni va nga ia ele ngatala ile mfayona fa tau mo o ela va ia mfayona fa nga ine so business ia o loa foi e ngai le utama le taino e mawhaiona tu generator of afangota kifa mo i kai se maka ya lau flat screen TV runga le va ia pe ala le ki kongo le living room foi ngale le ale villa bedroom le tamisina le resort cafe ia alu vola i kon maumang pe ole ki ku fonga fale ngo pe nga ola generator ai pa o male e kono lo ia e ai ma se fale u kon maumang anu se kono pelo la vea que con me ya con o va engana ahorita un fai au chatala ina im fai ona lau si le fisu chacho tunu ia nga chacho generator o to chele la tu che lo fuliang na o fale am office ia o ta pena al falo fa chong ia o chacho change generator mal chacho inverter generator mana pe yo le fa ile el punyala va al pa o me e hybrid ele pa o Kamo ele ke ele cheli kusalia ma ko nga ke fi ke ai o tu langana ia generator o fata wina change generator ia ma chacho inverter generator fata wina lua se furu pasini to se melan tau masanino that's why they inga ko ia afa pela chacho generator na wa ia mo se tau fata e lua fi ia e te to se mai la ia le lua su pasini lua fi ona mawalo le on tau te fata wina ke le se fi em faione se fi fa ka ia va nga pe ko extension multiplug o vaenga uma e whao ngaina ia mo tatou generator ole ale size tatou generator la e e tatou 2.5 3.5 or 4 6.5 ia KW ia ole malolosi na tatou se uma tatou malolosi tatou afimori al fa mamla manga ole vaenga afa pe 2.5 tatou mai 2.5 faingo fi ia afele malo sur ki pokiam le wila afele malo si le ki amine audi ia mare lima se laudo ngai mau lo le lua afele lima se la ngal pawanga be lo ia yes na le pau lava na olo e mafai ona alu generator e overload o lo ia tatou safety e mau tatou generator o ko make ya fiki e a overload ia tulanga na ia e saunga le mua whelo mota e te le popoli se vaenga se tas ia wa o masini ia mo koi kikia o meka ko masini ngalo fa mai Pi kau kala ho ia o ia kau kala si su e ma great from moli ya la su
mai ko inga masingi nga. Ka mo Sei ropa me toi, po fe la fele uso. O ko singi mi ko i ka. Ai mau. Le mau. Ia ole na fa so ia tulanga foi la ia wa ia le baba lua yo chacho lua super cento se ma sen da tom sini nei. Ia male vai la. Ua e se saul chacho vai la e pei la va ona lau si de fia e chacho falolo tono chacho tunu. O le vai la au tu mati lai. Ile tasi aso fitu aso o vai la au mo la au. Ia ma vai la au. Mo manu ia ma chacho achina e of man. Chele lava ma tu tuer supply. I tono le falolo fa tong. Ma o lo fa alwina la tu pa u. I tono le falolo temine ile tu al chemical la vai. Ma lo va ftai lau sunga Ryan. Ani si ma nga te via va popo ai le wa. Sau noa ia le whiunga le lipuna nei tai au. Ia va ftai mo le noa ia tu tsau la po kala meri vai aso sama vai. Le fia fa manatu malu sio tato tu no ia tu langa fo ia pa u tato vai la ulo ia. O te fia to la o wina pe. Ono tu langa le ia maua ma fa fonga mau mai sio tato tu no. Ia mesi fo tapo inga mau na ia tato matu. Ina ia lo ma si la fia de tau vai la ulo ia ina ia awani isi siri fo ile di. Afa pe lo e sa uni mai e te sa fa talo vai la au. Ele to ese fisilia te oe pe o lai kong kapo lai ale wo e ma wa mai ni fa sa launga fo ia i rungo tatu ala liu yo le la tom fa to lo nat ni tai au o tatu sting 5 liter le sa fa ta win nei se lau di mas fu lo walu du se lau fast food te ni se lau fast food ala 5 liter kama fang pa u kama 5 liter o le kasi di ka kama le stinga le sa fa alu ina le fast food 5 tala yo pa u le to wono tala o le mana yo nei pa u e hanga va isa va nga va ai vai tele nga va ai fo ia tato la life ngali e o tato fanga pe sa fa tau ina le se lau tala lo fa lu ina se lau fitus food ma na yo lo wo to se mai tau le a fa pe lo to se mai lo ngi ko su ka la me lo se fi lo se fo ile ia nga lo to su tala nga fa ka so me ai e fa ka so fa ngai fi fo lo fa to anga o sa fa tu la au ko ni au silings e o tato tasi aso le sa fa tau ina ile 5 futala ia lo pa u le fa futala te minute mangai so ole sa tu na ilava ia muniao ia ma to fa loto le fiona polisili ia ma la finga bengo ia ni pa u ni fa pto mo le mamalo su tato tu ia leo fa alo tato vai la au temine i pa u ia so tele lava pa u ia wo mo fa lo fa tanga temine ia le ngata i fa alo ina lo su percent discount ia i lunga olo ia a tele fo isa olo pe si ia tu le average fa tu langa ina ia fa fa tau sanga 10% o te poli pe ali lava la siling ia fa yon fa la tau sanga on tu le manager so fa lo tai ta si la tu ia avele le fa o tono le fiona polisi la tau sanga ia be fa le never no ia fa mana tu le ta tu pe mitsa no le o pa u ta tu vai la ona ia fa pe li o bole ia si pe mika fa ia le sia nganga kursu ka la le fo sia me le se la pe mika ai la pe mitsa ta si la le so fa pala i tai le official quarantine lo futa la ma uma information o le nga o le ta tu pe mitsa le e ma fai ona tala ina la tupi e ma fai ona exercise au ona ngal malo ona o le tulanga foi lele e kusa le mala iti apta vali o lo wingo o lo sfanga o me uma lava information e fa tau te oi e fai on tu ina me le vai ngal quarantine ia le fa manato foi si tatu watu nu fa tau so vai la au so la so vai la au fa lo fa tonga ia mana tu fa tau lepo fa tau le lepo tu vai la au ia ma esi la fia au te mate fisi le finga venga em fai ona ma wata mai time foi le 5 minuti em fai ona fisi le finga venga ia ila tu ia fa ma manga atili ia te oe tanga fa tau ia mo nisi ma anga em fai ona fanga ina vai la alo va ftai ona i tatu fisi le sili mai le sunga ya mata yuta pen her asiata all of sili ia le tatu ofisa pa pe mai fa mole pe ai sia wale to au mai ai fili le ia fi foi le eko le asa na le ofisa fa to anga sorry le na sa na le fa lo fa to anga na la to o mai koi la se ma fo anga ma mole o le e tali fa tau sili le sunga ya mata yuta ni taia mana ele fisi va tu manatu ia pe ona ma mai tele por kalami o masini malacho pat al fili la le ekona fa fisinia ia ua ia tulanga na tau fa le tonu ia tau va mole au maingo tatu oloni o le ala sa tu ai au maingo ka ko okanga ia e pe la pili ka uminga sa va ile au maingo ka ko idia fi eko I replace my lo ele solo male pio taf e ia la ia fidi e kau fe kau le male lapa ia e maua ia va ngai pe fa pe ke su ku ile falolo fa tong malau idia fi
Okay. Au tūlanga sa iai, ia le sioki e le te mina. Ia ona o le tūlanga i tātou waala oroa. Lea sa tau wha le tonu lai titi, lea sa kaula vea koe maraka kopusa mua. Ia o le ala sa iai le vaenga na apa iai, ia le pūlenga. Okay. Au mai le si vaenga, e whai le replacement. O le tātou oroa le mana mia, instead la o le whaatari umi. I le tātou whiriwhiri po pātou tātou eko. Lewa i le tātou pio taf. Ia ma tātou solo. E ka vainga ia tātou vaenga ni tātou whiriwhiri. O inga la me whai au kala kumalaka i ria fi eko. Pa io ia autou. Ia ai sui mai lole autou na i whiriwhiri o vaenga ia. E ma whai ona e la tu malau whiriwhiri. Okay. E le ma whai ona tau mate fo i le ia le whainga o tātou aunanga. E le poto masani. E le poto aunga. E le mwhainanga ko whakaangofi manuwa vaenga ni e lua. Ina ni mea ane ua matua vātua le poto masani. Ai ma ai le matua lau peni. Ai matua vātua le poto aunga. Ia lana o le vaenga. E le mawhai ona whina wa ia tūlanga lo ia le tō mai malanga waa le whaiwhatoanga lava ia ma le whaiatina e i lana masini ma lana o loa. E le whina wa ia vaenga ia a o se whaopoponga o vaenga uma mo le whaonga ino le o loa. Ia mātou te fia e o whainatu. Ia le sosoni. Ia mo le whaonga ino vaenga ni. O le whau au tātou nanga fwoi le koe ka whaataulata o loa a whaale tono te te loatu le te fiksi au tau. O loa ia mai au tau. Yes, o te minei o loa lua tolu vai aso talu ona tala tātou repairs ma le vaenga servicing o tātou machine. Ia e peona tāu e telo tātou por kalami tātou machine. E mana malama le whalolo whato anga ilana o loa. E loa lava fo i e mātou. Ia le mai o mātou o loa ma mātou machine. Ia o tūlanga na, ila vea lalo le vaenga le warranty. I le tūlanga tau faulty o le machine. E le mawhai ona la vea ia lau machine i lalo le warranty. Pe awha pia na whaaleanga ina e lau sunga ia po o ele ona. Lau machine o le warranty. Ina ua leanga lava le machine ia. O watu po se whaale tonu le machine. Po walu stock. Ai awha pia nga misa o luanga po sungi kai au ele mana malama alu aku se share suinga le pengsinga mua vau. Mu. Ia wha mole mole. Ia o le mua o ele se mua le whalova. Ia pa koe nga mewe pa uu janu iau e whaale konga e. O pa uu e whaale kong. Ai le whaale kong lo machine. Ia tūlanga na anu. Ia e mātou te mana malama le vaenga nei. I le tūlanga whaile wha wina machine ai fa mchala ina tu ia vaenga tau warranty e mai o uma vaenga ni ina ia awane ia se ngulu alu male manino alu mal tutua ia mana mana o tanga te fa tau ma to no fo mal to tulanga o fina tu mo service ma lo va tai o te lo le ma sa ni tatu tana noi tai am to tau i vaenga ia ho ile le swinga le ile toi fuanga le tatu tau ma tau o loa ia male tau ma tau soi fuanga ma o te lofo o le fo tatou muli mo wina to tele o tangata o tatou o tono o le o toi fo i lava i le fai fa toanga fai la ti nai e o isi la ti nai o le pe tele na fie to tele o e fe mele la to ma o mele fa la aina e mele la to ma a to to nei le kamatoli e a por ku kama e fa lua na ave le kama ko vai aso o le aere a vese kau kalo tulo ia wa mantu e fitu a ono masina kau kalo le umi o le tamo ia a ba pe tolu fa masina o kamako o isi tatu fa la wilo anga i tatu fa la au aina nei taimi e le fa tawanga vale tūlanga ia awa o le tau sui fonga le wai ia o le tali le musu tatu atunu mani ia ele o feme mea e fe matu tapenanga o lo matu tu malitoa ia matali so tatu atunu i tūlanga umolo mna miel sosoan ina ne ialu alu ia vasanga le olanga le wai ai tupuni pe fe tau sui fonga wai tua ia ai ma tau te ofo ai me mausina ele o lo fonu e fa so solo ile vau pe fa ta tia ia se la pisi fo ile ang fa ngar ka mai fa si pisi nga patula aula ia fa le ele me fa ngal wenga mo le tau si ina io na italia le tulanga le best harvest pole selenga manuia a tulanga familinga ola e fa tino ina fa pito ti miuma ia ai sila vola tatu fatula au le fata wina pe pale tala fa peng fiki au enu e ke peng fiki pe pala au e ko peng fiki le palapana awar palapana ola i kongul fa le ele le fata me tato okay kusala e saud fakula au ia saud tang palapana o le palapala tutonu sau mal fa le ele ko sau mal pe pauli udinga tulanga la pen fiti em fenga la ku si le ula au
ave le fanua le watu faina mo le fainga lo wachina e fala wain ai se fela pe pale ko fai ko ile se fa meeting ile na ole tala le fa tawina le temini ta si tala e fai tau fa luina fa toluina fa faina ia le sau lo wachina ma le se silinga manu te mau tulanga ni malo rai nei si vai te fesa noi tata wa ngai fa tula au ma ia faafetai mo le avanoa ia mesi lilo tatou afea le tulaga i faatulaau ia faafetai fo le tatou faiga malo le ua faamatuu mai le 2 miliona talafatao tupelua feluaona lo fitu ia lie fautuaina le mamalo sio tatou atunuu aua e te nofonofoaʻi le fali a faapea lou o lo tatou o loo faia le faiva foʻi lele lo tautua ia ma le tuʻi mai le mulupapaga ia tatou aiga ia o mai tatou faigaluega e mafai ona o tatou tagata ia o tatou aiga e mafai ona o latou le fonofaavai 2 miliona talali tumalonu a e fika kuai e ova marka iongo afe ka la ka le aiga ko kotas ia lo no nga e le tulaga foʻi lele ko ke le ala wakinga e mau ia le fautu ina sino malo se tatu tunu ia na to fon fa pi la versa nga lu so ya kwek o te no fo im fa na elu fon fa vai im fa na elu mato fa lo ia mau la pa u ya fa so ia e fa manatu foʻi le malo se tatu tunu ile ngata i fatula au ile ngata i vai la au ele ngata i garden tools ele ngata i livestock le tapenanga fa lo fotoanga ai au fia i fo i mafainga faiva o ila to fo i lo faiva le faia le au nanga o le asia le ngata i fale ia ma le talafatai o ma le o nga sami so tato tunu i lo maua tato me fangota tato fangota lo tato nu mai e o tato matau o sa upinga sa tili fangota o sa campus po sta pasa ma so la va enga variety o me tau fishing i o lo maua lava matoi le sapalai le falolo lo mo fatoanga mana ia ole si va enga le tatou te moli mawinga nei te mil swing o le tau pa se la vai nei ia nei fai fatoanga me so le fai la fumanu la stulanga i tatou tapenanga i nei te mi le afia yo nei e me se vai me to e va ke nga afia swing o le tau nei tatou vai la au foi le ono pape na no so so ni la fai fatoanga la to wi ha kwik o le fa tupu mana tu yo fesiri no ni tai ia se kali pela usiri ia o tu langa na pena ta wala mtanga ta pot kala me anu ia o matu ta pena ile vai la au la ia e nga mole fa matina por nga wino le vau e nga mola au to ia nga foi mo manu ia e ta to vai la au la ia e fa yona fa foi ne la au e ta to vai la au e fiso soani mo le tini ole inuf ole anufi i to tono le tino ole mamoe po le povi ia al fatino ina o nei au nanga e le mafaiona watu roa fatino lo e fai tos ai e fua le mamafo le povi so am failong tos e winga fa mtalanga e le fa pe wakuro ka ko ni kasido ko wakuro fa pe ia nua lo manu le ma le la fanga le la le e fa tali le vaenga lo ile au nanga molle fuaina le mafo le man ia na fa tino ina le fainga ta tos mo la man ia tulanga umana em fai ona maua ia mal manga titi ia ni si tulanga mo le puipuinga ia male malu la atina ta to pota fto ono futu male valu futu o lo fa tawina le falo lo mo fatuanga ia ta to farming steel bosna ia nga e alwe ta to pa povi Papua, Pamamoi, Pamoa le la vet pai anua fa mon mole le alu tato pona. O tulanga na. Le ka wele i paia. A pasa ai se vai. Na ai vai marcau. Lai ko mo ka ko mori wila. Lai mo ka ko mori wila. O fa ko ka ko mori wila la yelim fe un sioki. Okay. Anga tala anga sa wul tato mori wila. Le ma fa yona inga be o e mari ai la le am. Ke le nga fa le mori wila. Ke le nga fa mori wila. E le ma fa yona inga be o e mari ai la le am. Pe a o te mi ke ki ka mari. Que vaya con el más con un medio que pasa. Tu langa na ta penanga ina nei me ane o tato fa tawanga vale au faiva de ai e matu am tau tia fa to mai malanga va ai la foia vaenga ia mole a tau sia ina na tato ainga ia o vaenga na o matu va ai foi le matu tilo ia sa ili se sau fa lo fa toanga ia mo na tato tangata ile tau so fuanga le la pingia ka ko ai mako aku le makua hopo mai oko e ka kare text mai tato po kalameli koi pe o va kia kai mo sola ole makua ma ngai o la usei ni kai au ole ve mo ke fiilo po le ale la au po se la au nga me lo fiso fa lo fa toanga
o se la au mai le o fes to ngala o se ai na tau mai lo sei ya po se fungala una to se to lua whatever mai so ya ku resa man na ia o le sei mai le fa lo fa to hats off tai mole tulanga sei e paula vana tulanga ya o le limala via le ai o tulanga le o le Celine Dion so le fea mai wo kamanga alo loa mo fa to la mau wai le la unga alo la ko fm fa mo mo le fia mo saka Celine Dion yang ola kula ia va ku Celine Dion ma oi man ia so le fa tai se me da la vea mai wala e la mai ai mo foi si tu inga sei foi le o pe ona i tama i fa ilo ilo na la au le mo fa lo fa to au va enga foi la mo lo la usius ai si sila mai tau so o ie lo ele a lo fa tu no lo tato ta pau city e fa yo tato la fonga fia au le ma ta la fonga la so ni o lo al fa lo mo fa to anga ia fa mana tato sili la so great la so Ryan tato minute muli o tato pokalame o lo sili mai leu so ya Alex Filipe fia tau o kiri whangoka ka muli tiri whangota ia whaftai mo whafsili ia ngal fisili mamala mai ia e mwhaiona e mawala o te lenga ia lau tango e tau whaatatu ia o le tau tato tiri whangota le tasi ma le awha le mata e tolu se lau di masfut e tato la lata i tasi ia e mwhaiona maua sau pa u ia po sau whamama avenga ia pe e sua tunu matu whalolo ia matala sanga ina sau pa u i sunga i mani tasi tai tasi mana ia o le sili sunga ia vai lua tau no ulau sunga great whamole mole whai o tato pokalame o no tato taimi o le a pe mo se vai la au e tape ile la au foi o le fa pasi tulo o le la au le fa pasi ku se le mal la au le maki kamalingi o la au ke kile la au e tupu mafala ma ola va pena o lo e tato fitu aso fitu aso ma lo silo le round up yo lo fa tau inen fa lo fa pure lava oi wa oi si e ko mix ia le fitu aso ma tasi aso ona fanga i lo le ia wai peila vol va ngana lo mtau tia sa o tato fitu aso e ma fai ei ona tape ia la au ola ma fala i tono fa nua ia ma va ngolo ua mana mia ia le fa mucho lo le ola to ngala au va pena ia lo pasilo si de uso fa ka so round up kamala va ku vadi va ku vadi ia ol fanga ngai de fa pe va kulo spray ro be sui nga va kuasa asa asinking apa se tulo i fo masinga pudu ka fasi vo ile pe fisi tino la na vali e lo dia tulanga na ia ono fitu aso e va ia lo ia fo ninga va ia le mai o le la ia na to uru le ona i lo dia e pesta fa lo mo fa tanga le lo ia na tato taimi so great fa manatu masani taimi tsala a fol fitu la fol family so full Australia a fol fitu la fol tasila sto na i o la society talo Ryan McGregor ina ia ola manuia la watina lunga upenga te whailangi o le Samoa market ia male mai samoa.co se tato usi nei mankau ia mo tato online shopping awane ngalo o le lo mfeina e fatau ina walk-in mfeina e fatau ina online ilunga tato online shopping ia ai mo timnei ia fai ia so ma fatau va ia e fai ma fonga le pusilia le pulenga ma le malu le finga lulenga lau fonga fifia fa lo mo fatau anga e fa manuia toi lau singa uma le uta matai ia te i tato umlava i so tato tunu pele le ngate le lau sunga tu lai foi foi tama langi le mautele e wata tuina so tato tunu to fase fua Samoa tato vatanoanga ma le falolo fatoanga pe no masani tai ao solo te tasi tato se atu mo telefone nei tai ao no tele valu awane mangalo mai tato telefone tato felo ile ma sui o le tato wa onga o le ala fua campus i ala fua minute le hotel valu nei vanga le tai ao le mai mo fa fonga mai le tunu ia pe foi ona failo atu le taimi o sola o le mai o tato telefone tale valu ma o tato filo inga ia mai tato sui i le tato wa onga o le USB ala fua. Ia nei tae leo maa whira i nei ma le whionga suti lungo le tato pokalame whalau ilo fo inisio vaenga wanga i tato wa onga le nei teimo le tausanga. Good morning, maro sei fo mori nei tae au. Tae au manuia i lau whionga lo whafo ine tato pokalame nei tae au. Good morning Samoa, mai mua whafonga mai Samoa nei tae. Pau le alofa maleanga leo le sua. E fasina leva sa sa sia wheloa. Long time ah. You look young. What's your secret? Still young. Mana ia lau sei.
Ke kai au. Ia le se sei me le office fasoanga wa le whaano mo le wha counseling ti on o le office fasoanga. Sei ma sania Ai sawa. ke le whalo ko whamalia. O mai o e su ti Nia nei kai. whafasai le alofa maleanga le o le atua. Ya, tatu ye ni amano e whapena ona whaala wilo wa ini sio wa ngau le wanga i tatu wa onga mole. Nei fo isa mesta le ato ya matalia. Ia whafasai tele lava mola o avanoa. Ia o le fo tato iei fo i tapenanga o le vaituanga lona lua o le nei fo i tau sanga o mai atu ni nā vaituanga mua. Ia o mai fo i suenga ia o la fo umfa ngaso e sono ona vava ai along whanau i lato results o le a sa lulu ma le loi matza ma le ma le final tele ia e sele fo i ma le fia a ua iei fo i nisi ua sele ma le whaanoa noa ia fa pena le o langa ia sa o le lei lava e te sele ai mea sa luluina ia o le vai aso fo e a matata so vai tuanga lona lua so semester 2 starts next week on Monday. But admissions for new registrations and resuming of studies finishes next week Friday. Okay. Ono le mafaufaunga o le o tau ai ale pulenga tulanga le o tatou so a fate ia te masalo o fasalonga nei ya so fo ila fate ia fo ni se maso what if you like ele ko maka se besta. Mo ko fo ia. Maar my work of if you were in row se vaku se kamba le firma fea so matu wai o sala le na o University Pacifica so te a matale so for vai so fo so semester 2 2026 for USB starts next week Monday. Registrations have been ongoing since the end of exams from last semester. Okay. If you have a child that is currently at USB and has said that they still haven't got their results are out. If they're still not telling you, then you may visit our office and we can have a little chat. But if we nisi vaenga tulango le vaituanga lona lua o to tele along whanau sa tongia la to pili e fonu whaavai. Okay. O le mela le o sa whailo fo I along I fonu whaavai. Ele mwhena maso tu ina tu result along whanau. It's tauno mai along whanau. Whailoa mai ilmata ofisa. Whaamon mole o pizza, pilato, a vato o result il fonu whaavai. Wa o tulangana le o il fonu whaavai taimi neo tau. Wava ai mama yola to tupe alu. O le leo na alu. Ia lela mo alo uma fana uma lesa tsongi ina sa anga lele el fon fa vai ai le te mana o te tsongi fa wa fo ile anga lele e suma tata office e fa ilo mai le te mana o ave o results anga fon fa vai tu sa watu wa u le na tongi el fon fa vai lo pili ai le ma faina watu fon fa vai unfortunately for privacy okay te wa ave se le loka. Ta le mafuta fo ile le si vai tuang. Al tulanga na mo ila to uma sanga le le phone fa vai yo wa onga. E va veano atu sanga te ye sama na ye great E fa to ya to si va enga le. Ia su atu mo mia lava ne su atu fa ilo atu e mali atu to ave o result sanga iPhone fa vai ina ia liu so far von fa vai ma va ai se sila leto mai foi se selen e fa wa al sulanga na lo fa wa winner tato resala me ma sani lava o le mele o lo ton final university e anga estimal fa nga ina le o pepa manual registrations online so when I say you on online registrations, it means that everything o pepa now o lo WhatsApp or results o load ilunga le se le ala na yalong fa now ele o mo fai na file na tulonga ona le ele o scanning ala to copy sia o lo mo fai na file ma to office la ona na fai na su what's on ma to scanning ala na wa to la foto le it's alo ilunga online portal e load ilunga va na Alta walo li luma le soi fuanga tulanga o me fa technology. E au ngā tele. Now after you actually register online, you will have a copy of your birth certificate online. You'll have a copy of all your results online. You'll have a copy of your marriage certificate online. Alo yenga mea. Vai fa kui vai ma kopia ke we fi fa u fo ya so ma. Au lista lo fai. But yeah, so as we move, with technology these days,
It's really important that you have these copies, these documents on hand. So if I find Okay. ia matatu i titi ele tatipi la lo la aua o pepa fai mai la leo tato ia vai taimi o le swing o le tau ma le vava ai le tatu fata ua le tatu si o manga a tele lan tatu whaonga ina teknolosi o tu i titi e fo le alo lalo nai la au e tu sarani ele le tatou la le amasavai fatinongo tatou stala io e susa lei ai le o tau fia ma vau i ai nisi o lo o iai whawhita uli access to the internet. Le a mātou te talia ina lava ia pepa whamaumaunga fo ina pia whai o iai ni o me mātou te sama whai a mai lalo pepa na ai mātou te sama whai lava ina ia whai loa atu i mātua a me seo along whanau ia le whainga mo le luma nai ai a whapea leo i wa o atu mātua ma along whanau ma pepa ma whamaumaunga uma ia mātou te talia e le whapea ai latu malo manual registration fa le online alu ka le sime fa pena o lo salia al me ana le tama fa una ai ina ia tama fa wa le ama se tama titi ne vai sai me le yester sa o le ia te va ana lo fa na kana ko ole a foi nei lau fionga su ti nei ta ole teimile tatou listala e uma lota puni tatou noa pe tu mai sia no mo ila to le wa o le memonia ia sa tauna sa puni nei les Friday nei ono le ai le songa fua le onga okay ai ono on so pe ono no fa tu le amatanga tapo kalame tele yo nisi matu lo fa te ia nei fa me ui ka fio la le fa mai amata vai so le ale fa mai ke fia lu usila fa mai fa amaka vai so long polu au puso ngamelo ulu although it's a puni vai aso le las farele ia restala. Okay. It's salo atua ia long whanau. Pengo fie ia ona pue ia notes ma mea umana. Pe amata sa o ale aso le. Taimi amata ia. Wa afa pete restala for let's say Tuesday, mali Wednesday, Thursday, Friday next week. It's also atu. Wa uma le vai aso. Wa uma notes, wa uma lectures o le vai aso mua. Ia e tā aua e ala, nei vai aso tso, e tamu whai au mai e sonu restaurant, se vanga nā se matua, wa masua i ngalo nimo. Tāua. Ia mali student wa ngalo si o. Ia ona o mai le e vai aso lea, au along whanau le sa onga le vai tuanga mua. E le se me toi o mai e fua, le ma whai ana register online. E ini si along whanau na register la vai tuanga mua, vai tuanga lona lua. Mai le amatanga tau sanga, o le au ngā na o whaonga ina leo teknolosi. O tu iti ai le umi o laina e whaatatalia ia long whanau whaingo o le restalanga. So peo nai vaenga na e ui lava lo utau atuanga i tua le asfarele vai aso fou ia tātou restalanga. Ao le a onga ie a mata, the show must go on. Ele tau fia. Ele tau fia, ele amatanga o tātou a onga le asunga fua lea. Onga winga first class lecture bang. A mata le asunga fua. Ufa pefa kali kuskamba leo sio. Ele mga la e mele skale. Le aia. Asunga fua a mata. Ai so e pea o e fata mala i pea. A mata e la tu le solua sofi me le sfere le fai ele o rest. So ta sila tu sili suti fa mole. Fa pe o ta ita lea sa o ta onga. Ya wale umane ila ta onga senga sfulua po le senga sfultolu o no fa ta mala. Toi mo so tava no ta toi stala I ta toi universite fa mole. I wa pe o fisili ale lo se fisili so o me ya ma o pele tei uma I o. Ele ia se papu I pu o su mai fa ta non sa. O pa me se ana I matu lo ma fa fa pe ai lunga a. Ia. Lo wale ngana e ina isi along fa na o tulanga fo na le maseno e tsama itsa I tulanga ma itsanga a. Ia. Mea supule o langa nei le na tia na vaenga. Ai le whaapela a tau fia I le ola o wina whaawau a anu whanau. E mwhai ona supun mea na ona toe saule ia. Toe saule whaawau. Pape na Ia moni lau sanuanga tūlanga o tau sanga sfulu o wha le tonu, tele ta alo, tele wha mua nisi vaenga a ngalo le tupe alo mātua matapua inga ai le mwhai e ono, ai le o le naunau ta inga lava le USB, ina ia e sea pāpui pui e tā punpuni ia wanoa Ma neva i tai mua tele ia alanga
malanga tupe e fisosoani I tatou alung whānau. E mese a tatou whono whaavai le I le taimine. O le langona na whawhitai fo ia I sulanga fo I le whono whaavai. Lo o mawhai ei o na whaaawawina onga. Wal pe o le sina po lenga mātua. O le a pe whapewhea o na songi ta mai te so o valu ne iai. Lo o onga pea. Ia al sulanga. Au te langona fo ia. Pasi au su inga. Pasi au o mta upu. E se mera le fe whono whaavai whaawau. Pape na pole la fo e o fai mātua I tutongi ala tau ia pidi ala tau alum whanau. Pole le whaingata se pe o le mea pua ka wa aia tō manu. Sawa. Malo whaftai. E se wage tia sau no tatou la lai sa la fai. Nei taimi. Ia whaftai te la o tae au e whai ei le orientation a Savai Centre. Okay. Le salo atu e alum whanau ma whaawau o lo whaawau I tatou la lai sa la whai tae au. Toi whamanatu sa siat tae au le awha le iwa. O le awhai e tatou whaamasani. Tatou pokalami whaamasani. Moi la tō lo whaawau. E whaamanatu e tū la whono. Ia ma la tō o whou mai. E whaamanatu I eile au whaalunga tāle e whaawau. Ia ma so se matua lava e fia su atu po I eini am fesili e fia malama mai. Tae au I sa la whai. I le wharetusi al malo I eile la al University Pasifika I sa te su atu tatou tatala noa. Tatou eva fo I matou fo I tuli manu. Ia ma whaai e po ane fesili mani vaenga ese o le ola o ino o lo walunga lo ma whanau. Ia malama ai le I le team e su atu fo I tamai tai whaatonu me whionga tō le Ava, Dr. Fanafi, ia malana vaenga. Mo le fo I whaamoe le aso atai au. O le sofi o le whaamasani na alafua. Alafua, okay. Ia al tūlanga na restalanga lo whaawau taiminei. Please online for those who have access online. But we also have manual forms for those who wish to go on manual forms. Yeah, don't leave it until the last minute. School starts on Monday. School will start. They won't wait because you haven't registered. Please come in. If there are any further questions, please don't hesitate to ask. We have a very helpful team there on board. And perhaps tomorrow you'll meet more of the team as well. Tulangana manuia tele ia o whaiva matiute whapena fo il pulenga ia whaftai tele mōlu mātou awanoa. Mai moa ma whafonga tātou tununu ni tai au tā ua tele le maua le awanoa e te restalai ia mo le tātou Universite al Pasifika ia la fua aua nei ngalo ia o le usau noa ia le whionga tamai tai whai aonga ni tai au. Te le o le vaenga I te misia pa le on time, online I vaenga I peo nei ia awa onga nei taimi. Mai se foi nei whanau, fonu whawai, len tutongi alo pili. Ia o le tu walalo le wa mea tato wa onga. E te susu atu e mailo li poti. Ia ona whaitoi loa le pe whawa upea tūlanga peo nei ia onga vaenga whapena. Ai o nisi vaenga uma I te maua I lunga le Facebook page online. A le tato USB a le fua peo na tau whai atu. Ia suti e tau wha malama le nei tai au. Ai, lusu lo minute o te ai le walu, tātou se atu I musika o le tai au. Musika o le nei tai au, tei tolo ina le mai moa wha mai o le tātou o tunu I lunga o le tautua ma launanga le nei a le 665 radio ma le polo kalame o le 665 morning show o le nei fo I tai au. Patalo fatu I le mavuta mai o e sau e le kana, good morning. Ma lova ftaile mafuta mai. A feta persao manuia nei tai au pepe. Urieta Skellen Nensen, good morning, vai lua. Tau nuu whane mai. Good morning, ftaile mafuta mai. Tui a vii matangi maalie, good morning. Alex Vili, whaatalo fatu nei tai au. Kuresa, Fale Tangaloa, good morning. A pehora talo fatu ya mata Utah and her asiata, good morning. Missy Sonalote, good morning. Luis Tatiti, ta alofa lava le mafo e leu tongi. Good morning, a Nesi Pipi Sesenga. Good morning, Upulasi Mawala. Mai moa mai nai Australia. Hapea fo inga fo pula. Sa alua tele moas. Morning from Ho Chi Minh. Oia. City Vietnam. Tole, keo furgakale o ngafo pula li le fo uo oti o Vietnam. Tasi toru lima, early morning here. Ma lole tautua. Aftaile mafuta mai. Sieni se loti ese, good morning. Tau Paulo Savelio, good morning. No fo I malo, lua palepua, good morning. Aftaile mafuta mai lungo le tato por kalama. Tato se atu I le por kalame whamanianga wa soifua.
maso whanau o nei tae ao. Mori ato lo whaanga o le soifua o le usai a whaleu polu i sako fast frutasi tau sanga i le so happy birthday. Ma lo wha mausili wha o whanu ku happy birthday ma lo manuia lo wa soifua. Ia, e peo pau i lato o lea e wha mana tuina o lato wa soifua. Ia, maso whanau o maua le tato pokalame. Ia, i le nei tae ao manuia tele. Ia le whamana tui no tau wasa soifua, maso whanau i le aso nei. O le aso atae au. O le atoi whafunga i lungo le tātu pokalamene nei le tāo le valu. O le whatana noanga ma le tātu wa onga li USB alfua le fuina. Whape nao na mawala manoi whatana noi nei le tae au le whionga tamitei whia onga. Yesu ti lungo le tātu pokalama. Ia... O le whanga solo ia le orientation ia po le restalaina, lato register po le restalaina o whanau i toi amatalia kua talua po le second semester. Patasi e ma le orientation po le whamasani, le whanga solo le ngata i salawhai, ia e whapea foitu mua nei, ai la ma le vaenga le tene na uwha soa ai. I tae au. O le nata ua suti lungo le tatu po kalame. Ia le le whawhitau ni la le utula i mai le vaenga le o le tutongi ina e whono whaavai o pili a onga o whanau. E iai la le vaenga le peo ta ua le whionga tamaitei whai a onga mai ninu e Stella Pacifica. E iai whanau o le asa tutongi e whono whaavai a la tau pili a onga. O le ua pe wanga i atu whono whaavai e talo sanga ia le unga na ele semester na se vai ato na whanau wa onga. A ole ia inga la iai. Ele ma whai o na release mai le result o su enga le tamaititi. Tu sapen tutongen fonu whaavailo na pili. Ele ma whai na release mai le result o su enga. Ile fonu whaavai se ivanga nao al watu tamaititi a onga. Ia, le foi lansa un nosu tine le taia, o le toa tele o i la tau sa tongi le pono whawai la tau pili a onga. Sa le lei, ma mauti no alanga le lei le a onga, ia, seki mka upo uma o sa mesta momua, o lana vave na malanga atu, piki mai la tau result, toi ave le te tau no le pono whawai. E wha wai le toi te tongi ina le pono whawai, o le isi sa mesta, le e whanga solo i kuatana nei, kuata lua. Ai longo fia la tamaititi o lea e o fiu le tuli le au mai ngolo na lipo tilo no winga la na te iloa ele o le leile result na yesu engar kwatale na umatu po le first semester le ala e pe o to yanga ia tu fono fa vai e tausa ili ia le result o tamaiti ia e fuo iai pe fa mata e toi fa wau na tonge fono fa vai ala tu pidia onga pe tu uloi matu e tongi o le e tele mata upu e feo. Pe tai wha pe nana ta ita tau mai tau le mata upu. Ai pe o i tonu ai o ni tatu wha so le stai au nungo le tatu pukalame. Pe o i tonu ai le iona le aul o manatu le i le mea leo te tongi e le fono wha avai o le pidi a onga. Ia, e le wha pe o whai ato le anga te tongi e pidi e le fono wha avai o pidi e o se mea le lei tele. Ia uia matua le lei lava. O le lei. O le fesoa soani ai i a inga lima vai. O lona le leifo. Ia, e maua ile avanoa e a onga ile stami titi le se manu e le toi alu le a onga wala i se pidi. Ai ei foi tu e le ai. E ei tu e le ai, e le tutongi e le fono wha vai o le pidi a onga o le tami titi. O le tu mua i lau i loa e le ai. E le ano le tami titi le a onga. Wafu e leo ni tupe ona mātua le alu tonga ilo na piti. E leo ni tupe le latou a inga le ala tonga ila na onga. O tupe le fono whaavai. O le tu le leina ila waia mai tau. Yo, tātou, tangata Samoa. E māsani te leo tātou tangata i le mea mauafua. E te tongi fua lo le pili, leini ia inga. E te tau ona ausia wae, e te tau foi ona ini ia inga o nei mea. Peto i fo.
A fai wa tutongi le fono wha avai le pili o le tamai te tia onga. Tau na ini au ia inga. O ani ia inga. O ni na ia inga fo ilea wha pea a tasi lua mata upu ele pasi. Ele te tutongi le fono wha avai. Pe tasi lua tolu mata upu le pasi. Toi pei mai a inga le aforpit. Ina ia aua ine ia ise ma fau fo ilele le tangata. O le mea mawafua. Pule ale o ia. Taipei o manatu o tatou tangata i le tele o teimi. Ma le tele o mea mawafua. Ia le atau te iloa. Le atau te sila fia le tatou o tunu. E o mai loio fo i mea le malo ma mea fai tele mai. Se fai au ke pole o mea. Ele nkako o mea le malo. E o i mea ka le siari. E o loi foi mea le lotu ma mea le kare mai. Se ua ma pole o mea le loko i kai nengi kako mea ele o alo isau kupe o. Ia na so ona fai alea. So ona fai alea o mea lailo lea ele o alo iso na tupe. Le la alo i tupe le lotu. Le la alo i tupe le nu. Le la alo i tupe le malo. O i manatu lava lea pa tātou tangata lea e. Tātou te mori mawina. Ai pe o tātou whaasoa fo i ma tātou tala noa ni tae au. Ia o no leo tātou mori mawina. Lea fo i o sau noa i alwhai a onga mai le a onga l'universite i alafua. Tele i o nei whanau a onga o le etu tongi e pono whaavai ala tau piri a onga. Pe a no whai atu e leo se mea leanga. O le matua le leise lau pasene. Le tutongi ina e pono whaavai o le piri a onga o whanau. Ai fo i lona. O lona mua, e le ango nge tamititi a o ngai whaile mea o, ma feelinga o nai leiloa, e le o se tupe o na mātua le tongi e lona piti. Lona lua, e le ano fo i mātua. E le ano fo i mātua, pe ta whaolo nalo, pe le ano lo nalo le aonga, e le whinau mātua e mātua i pusu tamititi. Wala ilo le leia, e le o i se la tupe o alu. I le whaingo le aonga. O le awatu tongi uma le whono whaavae, le pili o le aonga. Tātou wola mai isi o tātou watu nu o Samoa. Ma tātou mōli mawina, ma tātou wa ai ai aso wa mawai. Ia ma leo langa na tātou wola mai ai. Ti ngā le lima vai, ti ngā le tango lima, ti ngā le lava le whaasoa. Anai o tātou mātua. Ai sātou mawhaia. Sātou mawhaia e su e se awala e mawai se tupe. Su e se awala e ave ili tama le aonga. Ave ili tini le aonga. Awane ino for fali. O aso fo ia. Ia tailo ia i te ua ese uma hinga. Ao la umai tau i aso ia. A oi no tale aonga. Hoi lele wo tale au le aonga. Toli. E matua i o ta wha atu ta te nofo le whale wai matua tu i pala ta ita vo i lele ono le alu le au. Tu lou le wha whonga mai le tu. E matua i ita o ta matua i lo ta le alu le au i aso. E au ta le alu le au e matua i sasas ta ita e toi ina mai lo matua i lo ta le alu le au. Ai ti ngā le tango lima ma le mati tiva ona o tātou tangata. Sa tangia i lima le tele o aonga. Te ilo voi nai te ioe mai le nā whamatalanga. Ia, o mātou a aonga ia so ia wha aonga i le mole mole mea wha atauru maketi. E wha aonga lava i le tau. Mo meo mea wha atau o le atu talo. O mo meo mea wha atau o whai. O ta amu. Yo. E ta te alu la le aonga, o ta sabu. O ta toi alu foi lele fisosoani i o ta mātua le tāpena ina o mea whātau. A o ta alu la le aonga, a te alu malota mawhau, malota loto hoi lele, tā lo whai ina i o ta mātua. Tā lo whai le ngaluenga whita, tā lo whai le ngaluenga whaingata. E ta te matua i o ta whi nau hoi lele aonga. E mako i o ka whi nau mo ta whiringa. Awa ala wota wa ai mo te tilo tole le whaingo fie. E le whaingo fie le tau mawhainga.
ina ia mautinoa e aveta ite lea o te tongi le leila ta pili ia mamaua masina tupe a isina pankeki. E tate alu vuila e mato i fili ngā lota mawhau malota loto i lota wa ai atu i mea e whaatino e nei mātua ina ia mautinoa tate alu lea o e o leisi nai tu e leina tau le au lota manatu i lea mea o le te tongi le whanu whaavai. Tailo iai. Tailo iai mana ia whu tātou whaaso ai. O no le ua tā ua e le tamai taiwhai a onga mai nau tai le tātou a onga le University al Pasifika i Alafua. Ia le tele o isi tamai ti ia ua tūlai mai wale o ato e piki lato result. Wale piki al result. Wailo le leia e le leile result. Le alai whaatali me le whanu whaavai tauna watu result e toi tongi ai le semester. Ia au wale a wātua. Saulo le whanu whaavai mana e piki e la kone result. Ai tā au fia toi le a onga. Ia. E tā ua tele mea fu e tutupu. E tā ua tele mea tutupu. E toi ti matai matatou toi waawai ai. I le whaatinonga o vaenga ia. Ina ia loa matatou mautinoa. Malo pui puia e whaanga ino tupe o whanu whaavai. Mai se lava. Ia i tūlanga tau le awa onga vo i la tau ia. Ai te lele sao. Te lele sao tā ua pe a tātou fua ia i le sao tā ua. Ia o le tutongi ino pilio nei whanau ia onga. Ai o te ilofo. O le māneia fwe o le tutongi e le whanu whaavai o pili a onga. E le to iei se absent fo i le lo ta maiti e le o le a onga. Ia wale kele anga excuse o le isi mātua sori. E fesili lo e fesili atu lo iei la me o le aro kamale a onga. Ia wale a onga fo i wale ise piti. Ia ai le ala wa mana ia le wa iei le a. Le wa iei ni nai so ani ia. Ia e fisoso ni e le tongino le piti o le isi la le tu ta ua. Ma o le isi lea vaenga pito silio na le lei. O le tutongi e le whanu whaavai o le piti a onga. Ina ia au waini to ia i le whamatalanga lea. Wale a onga se au kama wale i se pidi. Io. Ai peo e ia nei tu e peo tatu tala no fui whaso atu. E ia nei tu e tau le talia e lo taita manatu. Ai o le o tele ni toi whanga solo ia nei whanau. E le ngata hoi la o le University o le Pasifika i Alafua. Ai wape fotata University i papa i ngala. Ia, o le semester nei lo na lua i University i papa i ngala. Ia o i fo i le fatoa o tailo ai ia. Fo i le wingo lau tala wae. Taibi fo i na no ta o nga ia. E a maka kuru saka. Kasi tumu le a o nga. Ho a kero ka maiki. O sanga nga umar semester mua. Feio loa. Ai vai le koa nga o nga o semester mua. Ai koa nga o semester mua. Koa kele o le feio le semester mua. Vea tua i vo. O iwa i lailo ai le skanga ka lenga whakamala. E lenga whakamala i le semester leo o matu. Ai man nei o nei taimi. Te le i o swing o tūlanga tau lea o onga le i tata o tunu. Ke le ia. O aso ia. E umalo le ha onga koris. Ia. Mautino awa su e ngā luenga. Le toi ia se sia vano e toi a onga. Ia pe umafo i le ha onga i le primary school mau ki ngoa le mau manga. Ia o ne yasu. Ia wa te le swing o wa te le vanoa umale a onga ia. Pai ngā luenga ma toi halu toi whaau le a onga. Ia pe mai le a onga i le si vaenga lai fui te tala mai le vano le a onga i le si tu. O le si mea vai, o le si vaenga ta ua le ana ta ua nei fui tatu whatanoanga ma le vaenga le whai. Ma le tatu a onga ma le USP ala fua. O le whaatino ino ngā luenga i a Restala. O te iloe a uia o Samoa o le tele o vaenga le wele te mine lu tata o tunu. Wa online umar tele o vaenga. Le o le Restala le haonga wa online. Le o online le a fui wa whailo mai e le tata o pulenga mai le University al Pasifika i Alafua. Le online le Restala ino lau swafa. Lono winga o lau pepa whanau o lau tusipasi o a vaenga uma. Whaatumu uma o na tuule i lungo online.
e le ia se si mea li laulangi e lo koe online ali. Paweri ke le o suinga le wai tatou laulangi nei taimi. Wa online mea online banking, online shopping, register online. E o le aonga wa online. Yo, e o voi tatou o nanga tau leiti o televise wa online e whaawhainga tā te leo nā. Pe e whaawhainga tā o na milo i o tātou tangata. E o masani mai le mea nei ai tātou. E whaatu muare fōm. O le a male a e whaatu muare fōm. E ti ngā huina whai e tu o le kuota le sawe online e mana o ale si e piki ale fōm e whaatu. Yo, ia, ai wale ia si mele o koe online ali. O online uma e o voi le a foi nei le pili foi le tape nei na le fionga ia anai a fa anai mai New Zealand online o le meanga o kaule ko akele ngai ka foi le fa akum ia ngo pe e ka o klo online ia pe musuana i to ina mana ile o match tua a ole singa swinga le o ka ko mo le mawinga o online na me ke alo i lungo le interneti, taimi uma, lungo le interneti, taimi uma, lungo le interneti. Swinga. Ia ua mōli mawina lo tātou wa tunu. O le whanatanga le pāle mene le māsina na se vai atu nei. O whalau ilo ai e le a fionga i le li pāle mia, e fionga la auli le mali e toa pola tai vau Fossi Smith. Le sui ai o le ingo le te wila. Tolo su lima tausanga le te wila le tausanga le na se ima vai atu nei le ai tausanga le tu atu. E le stato te wila lua o lua lima. Wa ke man ko le stato te wila. O le nga lo le pa loka ya se tem ya o au kuso. Se tema lo ke wila ai le lo maska ko ke wila le fa foi le na fa lu fa le fa nga malo. E le stato te wila le tausanga le se vai atu nei. Tausanga o na tuatu le sa whaati no le tatu te wila. Tolu su lima tausanga o te wila e leo suia le ingoa. O le ingoa leo wha ingoa ia i matape leo wha ilo e le whionga le li palimia. O leo mai ar whono tanga marikape neta. O le ingoa le la wha ingoa o tū manga nu o Samoa. Samoa Arts and Culture. O le ingoa ngā leo wha ingoa i tatu te wila. O le mataupu lea. O le mataupu na langa ina e le whionga le li whai pule o le tū malo le vao whanoti. Ma nei a fwoi le langa ina le vao whanoti o le mataupu nei whanotanga le se vai atu nei. O na o le tū langa fwoi lele o le statu wa lele. Mana tua o le fuanga ato le te wila o tū risi. O tangata ta whao mai mua mai wafo. Ia, a whaila o le sikako pa lele sa kau pa ua il pa se si o mai kūrisi. E le la se mera koe whain te wila langona leo le whionga le li whai pule. O le tū malo le vao whanoti. Ia a leo sui le ingoa. Tole. Sui le ingoa ke wila. Samoa Art and Culture. Tū manga nuu a Samoa. Ia. Wale kau ke kāria pe koe whaisisku ngā whau kasir ke wila pele ai. Ia. Pole mea fo iwa. Rangi si kako porkana me. Ia o le te wila pe o suinga nā le la kako se ea koe eimur ke wila. Ia ngi fo tausanga. Iu lai. Au kuso masina fou. Au kuso masina fou le sao tama. Se te maloa te wila. O ke topa lotu tamaiti. Novema o suenga. Te sema kilisi masima le kausa fou. Umar kausa. O le matua vave o le tausanga. Vave aso. Le au tātou mole mawina le vave o taimi, vave fo i aso le mea leo wa iai. Toi fitu minute toi tale iwa la tātou sea tu sin tātou musika, toi taliu mai il por kalame tātou sea le vai nga whaiu o le tātou 685 Morning Show o le nei tai au. Nisim kampani o lo ngāru loe whai paanga ma le tātou tautua e au inatu le por kalame o le 685 Morning Show i tai au te tasi. Watalo vati a whanga o manu i a kopo check i Ioane, good morning. O vaiata fiti, good morning. Williamu Ioane, Tosoni, good morning. Fonga a lio vai a va mainuu, good morning. Talo fala va manuia tele i a tāpenanga o le nei tai au fou. Ere wilo i eipo i le champini talo ngā onga le vai asore se vai atu nei i le ipo le taitai o le malo. Le ai, sorry, o leo taunu mai le results.
le whatoa tau nu mai le result o le ipole. O le ipole tai o le malo le sa whatau tai e sa la whai. Ia i le vai aso le na se ima vai atu nei. Champini ai i a whaasale le anga. So ne 5 po le zone 5 manu malo ai sale le anga. So e ga champini sale le anga na so champini ai ma vai maunga. Po le zone 2 au fiai vai maunga tasi ano a maa lua ma whanga loa. Tūlanga tolu iai le zone 2 o whaleata lua ma sanganga. O le tūlanga whao le tuotane tasi ma le lua tūlanga 5 palauli masavai sifo tūlanga ono sa fata le whanga ana numero tasi tūlanga fitu a sau tasi ma le lua no ma le tūlanga valu o le au a le tū malo whale a lili si umu le pālo to whanga ma le pata o le taulunga na o le prokalame ia o le hipu a le taitai o le malo le sa fata utaia i iwa i savai i le whai unga o le vai aso na sei ma vai atu nei. O le foi na amata le aso se vai tu nei le fanga so longa o le tamilusanga fou. Mai a ia le tamilusanga fou le sa fe ngai ma kala putaitasi o le NPC. A o le ufanga solo le isi tamilusanga fou. A i tu malo taitasi i le talongo le lakapi. O fai ngoino le Chairman's Cup le no le tamilusanga. Fanga so longa la i o talongo le tamilusanga na le vai aso le na se vai tu nei. Manu maloa ia ana west le tu tane fast food fitu se fulu valu. Manu maloa le pata ai tolus fulu iva ia fasale le anga tolus fulu tasi manu malo si umu ia yelo sulfitu ia ana elus fulu 5. Manu maloa pia fitus fulu fa ia sa fata na ole se fulu maleiva. O le whatulanga na le sa iai le tamilusanga fōune nei. Mai Alan PC e leo whanga solo me tamilusanga fōune nei. O whaingo ino le Chairman's Cup. O le pool e olo ia pia le pata si umu whasale le anga masa whata. O le pool PA ia ana West whare a lili a ana pa lauli masa tupaitea male tu tane. Le Alan whanga solo lono vai aso mua i le aso to na ina sei ma vai atu nei. Ia, manatu le tunu o le tau walunga na le pulkalame tātou o le 685 o morning show o le nei tai au le asolua. To e mōs isi whapoponga tātou toi whilo ai foi i le tai au a tai au i le anga le leima le alofa o le. Tu e manu te leina, tu te mawhaiva, ma ngā luenga o le tunu o le a whenga iai o le nei aso. God bless, tau whāsai fua.